Kanyothrap Integrated Territorial Organization Student Wings hakas ngini kong jong atari ulber kilalet banyak kendo director ka school education literacy jong jalan Meghalaya uba BJ Kashangi MCS hak bay pakas scheme chan school ne uniform grant uba hejan lang sotun charman ka hitus student wing haba ai jengkan hakan kasngi ul ong pana kaliang director hadian pol ai ya press release kabadai ka uniform grant ne ka chan school Hande kani ka cik pentip nakaliang ka office ka long kerki palat kabadai haka apun diterik rempang aja apun rio dai ka sengi khang ya kani ka scheme jan school ne ka uniform grant kadai ka apnyo terik rempang aja apun rio banyak tang kumba apso kenta iya Itu student swing nilawan ni sa ni ka office ng director of school education and literacy kabupaten Meghalaya abay day bat ka uniform karan aba na kaliang ka office ng director ula ay beto ka press release abay day bat ka uniform karan baki kena kelas 1 atau kelas 8 kidai banyo ya ta karan tang ba kajingon wi jungi mentas ngi kadai halor ba kami kajing pentip na kaliang sa office ng director kalong hak tak pelat nomor open me ya ka official notification lane ya ka press release tang menhaga arbun tarik jong Februari arajar arbun rio kalas dir kadai arbunya tarik Februari arajar arbun rio kata kadai tang arbu sokun ta hadin ba udah ya ka press release kala adai kalas dir ngi wani banjo jing pesai lor kan na kaliang jong ngi bu lai tali gijing di mana kebanyakan kadai immediate attention of the deadline for submission of detail under the uniform grant scheme ba da bakin extend biang habai day bat ban penbiang penbit nakaliang jong kikme kikpa jong ikna habai day bat kata kabenta jong ka uniform grant kabaar ngilabu kajing merpat ba lada day badon kam lada dan kino kicacing pana habai day hi bat ki kena te ngilabu ka diman ro ya direktor ba unai da ka formal public notification kenang ba kiba day banyo jing mentai ladai hakano ka bentaro kinyo i lanai ketep ya ta te nilai keren ba direktor halor kai ka clarification lar kata ula ai ini kata ni clarification apa day buat kita Pion ibu. Itu pion na macam besar dia ba. Let's say balai ba panay kanya ka. Yung director ba mi kata ka. Jimmy penatang kumba apsaw kunta ay. Di kadgum ka juba bang iyo direktor ngi ong balay baka day tak arep sakon ta. Tanah kalian semua kad uang ba kata kadai baka wan na office mo commissioner of education. Tingi kali pat balay kadai tak arep sakon ta te uang namar kiparen si teng uang kim yakit kya takada uang ladang ile dakan ni kerukom ya oleh si kan pendelit lagi bakin kam long concern kan ya kanu komentar Dah tu vision ba pada na ba let's say tang apsaw kunta ban i4 ba kita ki. Ka concern ka ba kali mo pi tingila ong ba kani ka kapor baki ai ka long ka belingkot palan tena kaliang jung iru kila ong ba hadin ba kani ka tu kentahi la ayo hi ka formal complaint na ki kani ka tu mo ki nang hi ki school ba kani ka por ka long ka belingkot palan ba kila extend hadu menta ka sngi tang ba na kaliang jung iru ngilabu ka jing kali ba boleh ba lada fi cut fi ai kani ki public notification ni fi kam cut ki press ki media ai ba ban bi te kalong ba ka lamar ba kalam ba pentip hai ka press ka media ai kani ka information kanumpoi sige pa baru ka supoi tang hiway rwa te kum tahi ngirong ilaong ba nang ni syakman ada kadan kanu ka official notification na kinu department ro kidai ban ai press ki registered press umday buat ya ka DIPR takon tahi te nang tapat ngila pa ni ka ini kumbay la batay ya jan lang balong lo chairman jongka student wing ma jongka hito ila pa ni ka jing pensyai halo jongka nika lingkot ba lingkot por te kum tahi da ka jing lingkot por iong ba menta ka sngiru
kin shong review biang hadin kan san beji kin shong review biang halor jong kata kan ka mat hi bagin page ba dang long na am ban extended period bangila ong ru ba next phase ne kan next step ru kin sa pentip ha lingba jong ka lingba jong press kin media bro khai ma Tiap kendiat nama tu orang kata kajing bam sim kia jong parents kapan mo tang baban ong kapit mo post kata kadi ka personal jeng ki parents ma mengintu kapit mo ngim ong ra ba borok nakaliang jeng ka education department ki ong ba umdai borok ki parents ki bolong kumta mo ki dani we are let's say ha kajing bun kam ha kajing belek bela kajing kim yo por ba ban pet kita kajing dan kam jeng ikon ong ki bun ki jing mo ti la pen syai ba berkata kajing ong ba ki parents kim sim kya kam dai ra ba ong ba ki parents borok hi ki bre bom sim kya andre dan kan ni katu ki badan ha pen kajing budan ha pen ka mo balik bela balik si balik tikim lapor ba benya pet yang belum benya pet kita ki notification ne ki jing petik ma ko school la susahnya abik tang ki no hikai ne kita ki tuition teacher ma ki no hikai sim tuition te kata hi kajing pensai na kalian jung iru ba kita ki kemi ki pa kim dei bro ki kemi ki pa andre kidan kan ne katu ki badan ni kajing syam lanot kajing syam jing ba kim la ba ban pet ma ki kon ki la shu be ha ki no hikai pa ki no sim tuition entar